Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong te chibai kan bu ka cheu tun tum chu Chanchinthar Lawrkhawm ian ngai thau don te ang sun hlu chip khomi tuitla pahnih mu annita sun hlu chip khomi pahnih zirtom ni tlai thimhlim daruk vela tuirial luiatla chu an ruang mu ve annita a sun hlu chip branch uaime president Lovejoy LJ chuan thangzela kumsum thum pariat upalal kol lian la fapale thanglal duata kumsom pasari age muana fapa sun hlu chip khuwa ve ta chu antlak na hmuna tanga fit som pani vela hla tuichung hlamruk vela thuka an ruang hi zukcharani atia mu masak jok thangzela ruang hi pathian ni chonu lamdar ni le minit som panga vel khan sol eng khomi lal hong lian na chuan azu chara mu nun jok thanglal duata ruang ero thotran ni jing lamdar som le minit li khan sairang branch oime tuitla jong tura fe chuak jingami si dar than tlonga chuan tuitla masan muna bul hnai lamnga vela thuka achar leta ani ati sunhuchi branch oime president chuan tuitla ruang jong tura thokchuak jong te chunga lom thu soin chalfil group oime po in bialtu MLA lal chandamaral te in tuitlak na hmuna kalin mamo engkim matumba ka sumle pai atula man tur ata bialtu MLA chunga lom thu an soi chalfil group oime huam chung le pona tanga tuitla zonga chuak zong mitlom ngai tele mithil phal te chunga lom thu an soi bok ani MC ramlei chungchanga FIR thelut MPCC Vigilance Committee chuan lok ayukta chairman hena AMC ramlei chungchanga poisa manna felhel omnia hria in nimin khan lok ayukta a FIR an thelut MPCC in lok ayukta a FIR an thelu appoint masazo ka chuan Aizol Municipal Corporation in AMC Park siamnana ailonga mimalram cheng nuai sum ko pariat lei anga AMC record a umchu midang dain cheng nuai sumli adong nia hriat ani antia FIR theluna panhina chuan AMC 10 CP nei boya Solid Waste Management Center atan mimalram tho cheng nuai sumruk palia lei anga inziaka aram nei tu soi hian cheng nuai sumni panga ala a adang cheng nuai sum thum panga chu aching penta ni na langani anti MPCC Vigilance Committee chuan ailong le CP nei boya AMC ram lei chungchanga eruk na ngei ni lang chu lok ayukta in chui chuaka hremngai anom po danang taka hremna peturin thunei tu te an ngen ti an soyani Delhi Chief Minister Fanu bumtua pute man anni Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Fanu Harsita Kejriwal bumapuin mipa pathum mananni a police te soidanin anmin pathum te chu Sajid kumsomni paruk Haryana a nu khuwa Kapil kumsom pariat le Mavinder Singh kumsomni panga Mathura khuate ania Bharatpur Mathura ramria technical surveillance tranpuina man ani abul puiber waris komsumni panga chu man alani lo thung ani Delhi Chief Minister Kejriwal Fanu bumtu chuan mipali pu ania Chief Minister Fanu chu cheng singthum sanglia bum ani Chief Minister Fanu chuan e-commerce platform a sofa azura mi pakhat chuan leitumina dora mi pathum chu waris anhena thil commission thin an nia Mavinder chuan bank account tamtak Kapil le Sajid te mingin ahonga document lem fake amanga chumi a chuan commission aiani mi an bumna poisa chu waris account na an thun thin ani CM Fanu dor tu chuan CM Fanu account na chuan poisa tlem te athuna chu minua QR code athon le a chu lo scan se chu minua chuan CM Fanu account na chuan abak poisa thuna niang atia ma se thuna na in CM Fanu account na poisa omsa cheng sing ni chu akiam didak ta jok ani CM Fanu chuan azo chian chuan ama dor tu chuan QR code alo pesual ti hrilin link dang athong lea ama mi ang bokin na hril lea ma se CM Fanu account na tang chuan cheng sing khat sang li akiam le ta ani CM Fanu account na poisa chu Kapil agra minga account register LAK withdrawn ani
Myanmar lam han hoi vele thung ila China le min ong line te inkara thuru kalik out ti hi tunlai chula hlemaya apoinin lota langta ila pakhat na ICJ a kan cover pumhlum theidon lo che a panhina civil sarkar paithla ram thuneihna ilak chuan kan tangtlang theyang pathumna tunma angin kan ram pani inzomna alo thale zualang palina suchi kai hruai sarkar hian western lamle democracy ram lam hi adu saka keiniero min hlat tu mani pangana chuti chuan NLD sarkar chu paithla in ram thuneihna lak thu apuang ta ni ti te ani China in FUIHPAWRH wangin Myanmar SIPAI in thuneihna apong lak ani One Belt One Road policy wang ani em dragon mu hi hle mokan ti China hian India ramin ma alak dan tur hi ahresa tlata wangin ruam manna One Belt One Road policy emo Silk Road policy project hi alo nei dim toa China communist roi tu te thluk bura hian khovela thil ti thei ber ram ni turin ngai tuana ril taka in phuma chu chuan ram then oma om Myanmar rama ngonga nei thui hlea tuna SIPAI in civil thuneihna hne chu po hi China ram wang vek ani athil tumchu mudmo hnar mo in aveya kumsang ni som pathum khan land based economics corridor ti ania hei hian mar sakram Mongolia le Siberia ram athunzom ani adang le chu maritime silk road ti ania China Pakistan economics corridors ania Arabia tuipui kama Pakistan longcholna mun te chu China ram thanglama Xinjiang bialne na thunzoma tin chu chuan South China Sea area Bay of Bengal telin Indian Ocean Myanmar tuifinria chunga thliarka le longcholna tele Mediterranean Sea thleng azom don ta a heipo du tok lovin China chuan Peninsula Economics Corridor alaruam hancheu bok ani China chuan sumdon na thil chau ni lovin politics le thil dang dangatan chu mun zong chu amit sirpa zel ti kan hria thiam a thale mai Myanmar le Mizoram in rina tanga hlavak lova Arakan state oma chu state khopui akiap atangin upper Myanmar ram kaltlangin natural gas pipeline lian le sai tak mai chu China ram kumin khuwa thlengin athunzoma gas a hi blut mi ani a rula rel kongpo Burma ram tuifin riat kam thlenga kaltlang pui atum mekani Myanmar ram hi lunglu le rangka chaktam tak suana ramania thingle ma bugle balpo anei thle mai athil lu zong deu tho hi SIPAI in thuneihna an chan ma sakhan SIPAI general sumdong hausa ten en tang rualin an phurlu treu towa lunglu khur lain leivung zong thlengin China ram chunga an phurlu zawveka mi puero an re thei ngai nan re thei rengani SIPAI sarkar chung zong khan Barmaram lui lian ber Mizo ten airo lui kan ti mai Irrawaddy river hna lama Midson megadam project kha kalpui antuma SIPAI sarkar hian mobilization bill dollar billion tam tak chu China sarkar laka anfang mano ei saka NLD sarkar hian a chun zom du silawa SIPAI ho hian China poisa hi amaka tam an ei batreu ani China hian kongtin renga NLD sarkar hi chunzom tumin norma sela environment le ecological problem tam taka omdona chunzom aremlo NLD sarkar hian khothlang lam onin Asian ramzinga matruai tu berzinga Aung San Suu Kyi hi atanga Asian IOA UN palai ni na din munchu achelta ka chuan China thin a chun chiang ta hlea Mizoram le Arakan ramin kalpona Kaladan multimodal transit road chu India sarkar in look east policy mangin aron zon puitlin ta ka chuan China hian awipa adu du athunun thei Myanmar SIPAI ho mangin alalram a hau tabur maile ole khati zong kha tun hunata na Mizo Official Channel ten Chanchinthar kanon tarlan thei te chu ania kan channel min ngai lut saka min clear sak tu zong te chunga kan loma in zawa in hun man nuam vek ule